Мына жерден биз кайракы жерге суу чыгарып атабыз. Ушу Байдыйкандын жетекчиси Элис Акмбековге ыраазычылык айтабыз. Суу барбаган жерге мындай чоң 15 киловаттык суу насос алып келип 3 фаза менен иштей турган. Ушун биз азыр колдон келишинче жардамыбызды берип, улай турган жерлерин улаштырып кечетен бери жүрөбүз. Нар жактагы арыктарды дагы казып бүтүп калдык, Кудай кааласа бир аз жери калды. Азыр бүгүн рейстен келип электртер эл уласа, кечке Кудай кааласа мына суу чыгып баштайт да. Ушу биздин жерибизде мен билгенден 35-40 жылдан бери ушул биздин айылдарга ошол жерде жаңы чектерге суу келбей калган. Мындан бир жума мурун ушу эл чогулуп ынтымакташып ушул жерди бир неме кылдык эле. Мына бир жуманын ичинде Кудай кааласа чыгардык. Мына жолго жетип калды. Дагы келечекте дагы көп пландар бар. Кудай кааласа аларды бүтүрөбүз. Биринчи ушу баштап берген ушул өзүнүн айылдашка рахмат билдиргим келет. Тынч бололу бардыгыбыз. Men 3 yıldan beri şuradan su çıkaram deydim ama baldarın barlar bile şeydekiler. 3 yıldan beri aile hükümetinde varam. Şuradan bir su çıkarıp koydular. 3 yıldan beri çıkmayan suyunu bana çıkarıp koydu. Rahmat. Rahmat bana. Çok rahmat. Men su çıkargandayın Yeşinger'in alına 20 tüpten köçetek dile dedi. İşte men gelgende gölökü olup dursun. Yeşinger'in aldı kögörüp dursun. Men oşanda razı olamın dep. Çıkarıp bergen suyuma razı olam dep. Sen neme oylap bagıla bu oňaýla çekip aldı dep. Oňaý çıkan yok. Motordu Bişkekten beri alıp geldi. Uşul malabızda birinciden, malabızda yüzde, elimizde, mekenimizde, dünyada birinciden tınçlık olsun. İkinciden ıntımak olsun. Intımak bir yerde ırıskı tökülüp durar çok tuğanlar. Intımak mana uşul jeyintik uşul su agıp turat. Su bul ömür, su bul yaşo. Bu sudan darak çöp kögörse kança Allah'ın yaratkan mahlukları razı bol, dua aytat, istikbar aytat tuğanlar. Oşun için barыңardın, oşun içinde oşun sebepkeri bolgan seýnimden oğlumdan ömür uzun bolsun. Uzun ömürler daima berekeli, jana faydalı olsun, rızkı kıvaldı olsun, nurlu olsun. Ne tilek olsa tilegin Allah kabul kılsın. Biz daim jentek toy, uğul, üylöp, kız çıkarganda tilek tileyiz. Önüyöz balalı çakalı ol, anı oğullarga dua kılabız. Eldin uğulu ol dep. Mına bir vakta bire dua kılgan eken eldin uğulu ol dep. Mına erin saldığızda turatın deyip. Mına bizin uğulubuz. Mına bizin uğulubuz. Kula kalasa Kudayım kut kılsın. Hem söz kıskartayın. Jakşılık ırı olasın, kızı жылоң da olsun, önüne seçken bolup, netlen sizin Allah kalırsın. Allah'a emanet.